Mutangano wa komiti ya phalamennde ya zwa vhulamukanyi na ndulamiso hune a khou thetsheleswa vhutanzi ha u ṋenga dzhele ha vhuthabo besta wo dzhena kha ḓuvha ḽa vhuvhili ṋamusi. Vhaṅwe vhathu vha ṋetshedza vhutanzi ṋamusi ndi muhulwane wa kale vha tshiimiswa tshi lavhelesanaho na tshiimo tsha dzidzhele kha ḽino shango, muhaṱuli vho nothaho Vho Edwin Cameron. Muhaṱuli vho sumbedzisa ṱhoḓisiso dzavho dza ṅwaha nga ṅwaha dze vha dzi ita nga ṅwedzi wa ṱhangule mahoḽa dzo ṱahisa uri tshitumbu tshe vha tshi wana seleni ya Bester tsho vha tshi si tshawe. Mawanwa eneyo ndi a khwaṱhisedzwa na nga vha muvhigo wa mawanwa a ndingo dza DNA na nga ndingo dza tsho ḽa mufu. IJ then writes to Minister on the 26th of October, informing him of this, what we would call alleged death of Bester, and requesting the interventions of the untoward behavior of some of these officials that have brought about this unbecoming situation. I'm told that we formally informed G4S about the body, about the post-mortem report, about the DNA in early November. Muhaṱuli vho Cameron vho sumbedzisa uri vho ita na u ṅwalela minista Vho Lamula na Vho Holomisa u vha ḓivhadza nga mawanwa avho. Ṱhoḓisiso dza vha G4S na vha muhasho wa zwa vhulamukanyi ndi dzine vha ri dzi khou ongolowa. Muhaṱuli vho Cameron vha ri vho dovha hafhu vha ṅwala ḽiṅwe ḽiṅwalo vha ḽi livhisa kha Vho Lamula na Vho Holomisa uno ṅwaha nga ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe vha tshi khou vha humbudza nga mbilelo dzavho.